खुरमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर टॉम टीवी की टॉकिंग पॉइंट में ताबिरु सिंबु अहान तरा मौक्सरी ngasi ekuni pujelum topic si maruina yamna achauba issue ma su oreba hojik CAB gi matang dani maruina hayeng asi tuan ba political parties sing leaders sing aduga MANPAC ki maruiba members sing hayeng Delhi de chalaga koi home minister wai sanaga dui maruina hojil riba CAB gi matang asida MANPAC ki stand kaino aduga hai riba CAB asina hojik fawda kayam akai pi gi doriba hojik fawda iho changkhel ibsi kari maram gino sida singnaba kari lairi hanjin khana dro la ba hanjin thadun na piba la agusu akhoi da chap chaba fire omaga lownaba aduga masi wan tho ma leinaba kari gidam ta togudori na haibsi matang da hay home minister ga to political party sing aduga akhoi MANPAC kambu nagadori maruna masida akhoi Nagaland ki kambu su nagne fum lai hari bahir masi matang da khana na ba ton ba panelist ngasi akhoi gi studio lengsim de leire ai gi hek ye thangde leiri ba sina akhoi MANPAC ki co-convener obiri ba tamo NINGTHOUJA LANCHA tamo tara mo cheri khurumjari aduga mai thangde leiri basina akoi Manipur University ki associate professor Dr. CHINGLEN MAISNAM ni lalu tara mo cheri thank you aduga matai thangde leiri basina akoi SANALEIBAK PAUS ge editor tamo HEMANTAKUMAR NINGOMBA ni tamo tara mo cheri tamo de last ge tamo la tara last ge hayeng asi akoi MANPAC ki aduga delegate ama aduga akoi political party sing delegate ama su akoi Delhi de chatlaga akoi hayeng home minister unar wari sanaga dori masi ngasi su press page da pangthok pigre boroi ni tamoi gi team se chatting ma ngoi na akoi Karman Bazar da imai bin sing unaramaga mukoi ge ba blessing ama lowraga chatkani hayo hum thami hayeng si team kyana saba chatna ba thorang tawba leiribagi aduga maru oina ada home minister unabada thamgudaro fum si hana su tongan bam aw tamoi ko hum thamna lae mamang da ko gi ba mayam da koi MANPAC ki kangbu yorok te koi neso gi kangbu gi yawre hedana ngrang na se koi issue ma legne du boji ngrang sai chief minister su phongdok kre media da koi sigi team ma chalani che lai hedana hayeng chatlaga tawudari si karino aduga hayeng chatigi mangoi de ima hoi gi blessing lo du sna kaino adu thamiro tasina akoina hoji phawda kanna changsil laiba khongjung sida consultative process haiba tare makoi gi hoji hainari ba loan sida haiba targadi aduna masi CABC chana da bagi matang da north east ki state sing ase mathang consultative process am lakpani madudagi du da akoina akoi da akoi gi mayam na phangnaba matam chana phangnagi bachi adumaina khoi di phangdre ngarang si akoina honorable CM go unaba matam da akoina wafum si khanaraba matung da honorable CM na akoi tasenamak masigi wafum se akoi kanoda akoi gi mayo lenga khaigadra akoi lebi union government da aduga kanogi akoi northeast ki coordinate to biriba akoi gi ramadhap da pochi pukhat khre haidana akoi da yam phajana utpi aduda madu aikoina hajeru busunate CM masana initiate to wigibani madu tor matungda aikoina hainaraba matungda ngarang ahing si atheng akoigi ahing hanum haibe yare pung 13 gi matungda aikoida yam short word ma invited tore haidana confirm tore haidana haibira aga ngasi morning si che sing si phangmani aduna hayeng asi pung 10 ga makhai da Assam Bhavan da venue di Assam Bhavan ni aduda aikoi akoigi maruina Manipur gi oina mifam si pangthu ani haibani aseng bagi di sorry third si hana Nagaland gi su moi 30 de sani na torambadu due to certain magi reason dagi hayeng si sagani hana Nagaland su akoigi jaitu oga thambani Nagaland am su Manipur si hayeng sagani na leire aduna akoida moina list habirakpa matamda mioi mapan na saba MANPAC ki team mamakak aduga akoina tajabada political parties party mayam gi mihusing su sakani haiba ma su tajare aduna MANPAC ki oinadi aikoi tasenama karang su thamjagi baduni aduge aikoi gi di MANPAC aduga ayak samana NFAC ki president oina aikoida north east ki oina yanaba ma khaklei adu NPP gi luchingba Conrad Sangmana su madugi wafam do adum thambi baduga chamane hojikti aikoigi concept NFAC ki moto da aikoina haijabase aikoi ngarang geduda refer to matamda aikoi hojikti north east is united north east one voice haiba malaikre north east awang no poki khonjel amata da aikoi lepkani haibani aduna ngarang ne sona thambi butu yam phajai piecemeal oina machet oina solution to ba yaroi aikoigi apunba suppose wafam thamgadabani haibani aduna Nephi Pumsung MANPAC ki oiba warep tadi no to CAB in North East Cyberse. Masidagi hen siyangba
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯖꯗ꯭ꯔꯦ CAB ꯁꯦ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯂꯝꯗꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯛꯇꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯩꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯆꯠꯆꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ CAB ꯑꯣꯄꯣꯖ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯇꯔꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗ ꯍꯦꯃꯟꯇ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯥ ꯁꯔꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯣꯝ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯚꯥꯂꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡꯗ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ 99% ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯥꯎꯗꯅ 99% of the people of North East ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯜꯂꯒ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ 99% of the people of North Eastꯅ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ CAB ꯑꯣꯄꯣꯖ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯇꯧꯒꯅꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯕꯠ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯇꯦꯠ ꯑꯦꯟ ꯑꯟꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ILP ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 6 ꯁꯦꯖꯨꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯟꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯁꯥꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯁꯨ ꯄꯥꯔꯠꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯇꯦꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯁꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁ ꯑꯃ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯦꯛꯇꯔꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯁꯃꯤꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯆꯦꯠ ꯇꯧꯒꯗꯕꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯦ ꯁꯣꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ट्राइबल एंड नन ट्राइबल काइन अखोगी मरक खाइदोकपसि नत्तबा अखोइदा अखोगी डिफिनिशन द इंडिया की डिफिनिशन द इंडिजिनस पीपल हाइबसे लाना वाहन थोक पीबनिना अखोगी सुप्रीम कोर्ट की मतुंगिनदी ट्राइब नत्रगा ट्राइबल नत्रगा इंडिजिनस पीपल हाइबसे मसिगी मार्जिन नम क्लियर ओइना थमदबा हाइब तारे मदुना अखोइदा हजि फावबदा ट्राइबल एंड नन ट्राइबल की खुदोंग चाबा नत्रगा मसिगी अखोइ मसिंगी मुक्नबगी मवोंगदा उहल्लकांदा मसिदा अखोइ युमफम वरकांदा 6 schedule areas aduga ILP labor state kaina torokanda khoisi maduda townabo oina thamba haitare but north east as a whole wabadi samana wadoini majority oiba assam da haitaga su certain community or su manipur da or su natraga se tripura da or su loi wami na doini na hoji akoina thamjari ba wafam di masi loina ma gyang kanda solution na se natraga exam toba taraga su karamba makhal gi exam no exempt toba haise karino aduga hojik yam sengna aikoina mamang da su thamjakare persecution tauba haibasida yamna luibasi persecution taubasi state ki consent lawni hare persecution taubasi da khwadigi hena masida jit ya khwadigi hena luribadi mi ama bangladesh gi pakistan gi otlaga la e haibase karina verify tawdoino haidi man leiramba native country du da pakistan da bangladesh da koi hangudoira otla brase aduga karigi damak tanga si bawdo otna aduga amna leiraga united nations ta case am register tawtri ka dubaino natra adu ibatagi maruina united nations ki human rights commission da or united nation ki high commissioner of refugee or kai dubaino hoji powder report am ta thagatri se aduna kayam yamna thajaningai oibagi haibagi wafum sine aduna luribadi marak sida north east di dustbin of foreigners dustbin of illegal immigrants unidentified citizen myam gi dustbin ore haibani april thada 70000 assam dagi illegal immigrants ni khandokri se kanona supreme court ki monitor makhada tawri basina matamdu da 70000 se mangi dana hoji powder chief secretary da report hagal u haidana 70000 se local population ga merge to kare then how do you will be how they can be identified laidna adu lakpani na kamai to mitop singa je khandokani habi ludaba tanfam sida aikogi hingiba punsi khuhing adaidi tapna changchal lakanda aikogi leiriba kai tare aikogi minungsi loinam ki khudong chaba lora kan mitop singa siga merge to lakanda aikogi leiriba picture graba ethnic communities in tapna assimilate to mangini habigi mi pai baduneba it may take 100 years it may take 50 years aduga yam thuna 70 years haiba tare indiana ning tamre hoji phomanung sida laiba ahomba sidi drastic ne devastative ne laise aduna tasengna mak akogi thamjaningi badi hayeng si madu mayam du khalakanda akoina khanjari bo wakal mayam sidi soidna thamani aduga maduda exchange townakanda thoughts and ideas kari khanbano habsi phajna exchange tonarga manipur gi represent to biripa irrespective of political parties ki partisan gi madugi concept to natabida we the people of manipur haidana akoi mayamna manipur gi tasengna saktam se maruina MANPAC ki di madu phajna thamna bo hona jagani madu hona ba matamda asukuina maruina movement sigi mayol si kaithel mayon dagi kaithel sang
ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡꯅ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯍꯤꯡ 5 ꯌꯥꯔꯛꯑꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯑꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ ꯉꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯠꯇꯣ ꯂꯧꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯃꯌꯣꯜꯅꯦꯅ ꯈꯟꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯍꯦꯛ ꯀꯜꯂꯤ ꯏꯃꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯜꯂꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯀꯜꯂꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯟꯈꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯠꯇꯣ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯟꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯕꯨ ꯃꯗꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ ꯂꯥꯟꯅ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯆꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯌꯣꯝꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯝꯗꯥꯏꯗ ꯀꯣꯛꯇ ꯅꯥꯟꯊꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯆꯔꯀꯥꯟda overall ꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯞ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯁꯤꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯥꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯌꯦꯡꯁꯦ ꯄꯨꯡ 10ꯗ ꯊꯨꯡꯉꯒ 10 ꯃꯈꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡꯗ ꯈꯣꯏꯔꯝꯖꯔꯒ ꯑꯣꯀꯦ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯍꯣꯡꯗꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯨꯒꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯄꯗꯨ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡꯗ ꯁꯦꯡꯅ ꯄꯥꯎꯗꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 10 ꯃꯈꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡꯗ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤꯗ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯑꯇꯩꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯪꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯉꯁꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯐꯪꯕꯅꯤꯅ ꯑꯇꯩ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜ 8 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯗꯁꯨ ꯅꯣꯅꯦꯗ ꯑꯃꯗ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯆꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯟꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯖꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯌꯦꯡꯁꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯒꯤ ꯈꯦꯟꯅꯕ ꯊꯝꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯁꯦ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯒꯤ ꯈꯦꯟꯅꯕ ꯊꯝꯗꯅ ꯂꯥꯏꯁꯪ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯂꯝꯕꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯝꯕꯟ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯃꯩꯔꯥ ꯀꯠꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯧꯅꯤꯖꯗꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯤꯕꯁꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ WhatsAppꯇ ꯀꯩꯗ ꯊꯥꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯅ ꯊꯧꯅꯥ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯨꯛ ꯀꯨꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯛꯆꯗꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯂꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯟꯅꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯠꯇꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯏꯅꯧ ꯅꯧꯅ ꯍꯥꯞꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯍꯟꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯝꯖꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯊꯣꯡꯒꯥꯜꯗ ꯉꯝꯖꯗ꯭ꯔꯐꯥꯎꯗ ꯃꯩꯔꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯇꯪ ꯁꯨꯃꯥꯡꯗ ꯃꯩꯔꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯇꯪ ꯑꯩꯒꯤ ꯎꯃꯪ ꯂꯥꯏꯗ ꯃദ്ꯔꯥꯁꯥꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯔꯆꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯉꯝꯖꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯗꯨꯃꯇꯗꯤ ꯊꯧꯅꯤꯕꯤꯌꯨ ꯃꯔꯛꯇꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯖꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯅꯤꯖꯕꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯆꯤꯡꯂꯦꯟ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯆꯤꯡꯂꯦꯟ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯩꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ FAꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃ ꯆꯠꯇꯅ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯨꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ CABꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯅꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟꯁꯤꯞ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟ ꯕꯤꯜꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯟꯄꯦꯛꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯦꯐꯤꯞꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ CABꯁꯤ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯦꯁꯣꯒꯤ ꯀꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯌꯦꯡꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯟꯄꯦꯛ ꯑꯦꯖ ꯋꯦꯜ ꯑꯦꯖ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯗꯦꯂꯤꯒꯦꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯆꯠꯀꯗꯧꯔꯤ ꯂꯥꯏꯕ ꯋꯥꯡꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯏꯁꯨꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯅꯩꯗꯒ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯦꯟꯄꯦꯛꯀꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯖ ꯋꯦꯜ ꯑꯦꯖ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯀꯧꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯌꯦꯡ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟ ꯂꯩ ꯑꯝ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ उन्नबसी याम फै हाइतार उन्नब वाटपसी सिसु प्रॉब्लम अमने कोइगी याम चाउबा मरोइबा कोइ खंगे अदुम याम जो हाइनरे कोइगी सुक्ला कमिशन याम गलिंग मतम दे हाइखरे कोइगी अवांग नुपोका कोइगी मेलेन गे लेनबा डिफिसिट से ट्रस्ट की डिफिसिट से मसी हे कोक त्रिगैदी अवांग नुपोक से मांग थाना पुखत पंगम मोइसे याम ngन हाइरबने हौसि ट्रस्ट की डिफिसिट याम जाउले आई सुम खल्लिने हौजिक सिटी कोइगी गो टू नॉर्थ ईस्ट हौजिक अनौबा कोइगी सरकार सिगी अनौबा लेंगासी लाग मतमदा गो टू नॉर्थ ईस्ट याम हाइके बने अदि मंत्री लेप्तना थारी बनी अदि मते अखोय मतमदो खल्लमे ओ नॉर्थ ईस्ट नक्सलेना अदि मोदी मसामर याम तो है कोइगी अवांग नोपोक से लिसांग सिना कांग्रेस मरुन कांग्रेस की मतमदा लिसांग सिना मिरायरम दुनो केदौरे अखोयगी मागी फजग्रबा हाइदी मागी सिगी लेरिबिसदी याम छिन हार कांदा कोइ लेरिबिसदी कोइगी पैराडाइज हाइतारे अदुसु करंबा कोइगी एक्सप्लॉइट तौद्रिबा अनएक्सप्लोर फजग्रबा अदुना स्पेशल इकोनॉमिक जोन हाइबे मोता स्पेशल मागी इकोलॉजिकल जोन का हाइगदमनी हाइदी मसे कोइ युम पांद्रिबा कोइ पाखंग लेसाबी दुंगा लेरिबा फजग्रबा फमने हाइदिबने अन मसे कनगदमनी काइसे मदवाइदुदा कोइ हार्ट से विन तो हाइतारे नॉर्थ ईस्ट की मियाम की हार्ट से विन खरंग गैदी तो हाइतारे सिगी स्लोगन सिनेसु
aduna hojikti koi awang no pox de mieng si akhana na chang pa ade matam de koi khangami koi delhi de soronization hai tare globalization na taba soronization ne de koi ge soron pairaga soron therapy hai ni ko hek pai jing ge de koi ngai sai ohong bhasem ta leita adusu yamna koi gi lem na ga pai ba thona phan mukna ra pai ba du natra adi ngai haijen nabi khochen nabi na ka diplomacy gi mong toram ba do madu koi matam de gi tawra ro madu tawra ro akoi na noina lak pai mo ta noina koi go to delhi hai na chat pai mo ta akoi noina noida lakani ka hai basi tawgo matam si akoi yam ngai ba fau ki adai du de koi na notice ase din sui dina modi government ki matung da ase din lakani kai yam khan gi base adu man hai basi impress su toy akoi intellectual sing na tragana academics ta lai riba kambu sing adagi koi gi lai riba miam se su basi id khan bada magi kari hani putting se yam hard yam ngang ngame local tas yam taw ngame adu kai on mab lak kadra ngai na ban adu hojik su dum madugi koi gi magi hana digi chatharak ba film je dum hojik su dum ning da dum lai ri na kan dar yam na chaw hong basi kai su udre aduna akoi gi indigenous people sing gi awang no gi future magi fat adagi magi logodriba policy program punamak se hojik su adum moksi su delhi da dum lai ri sima de koi na khange delhi yaudraga di aractrisi kari gi noise haida koi swai da ware longam dre manipur people bill sidata wi adum jarak te jada da hojik su dum hojik akoi gi 10 bin da ta hai mong da dum lai ri sina da mamangi chahida akoi gi state bill mayam tha do khre state bill humpu gani thoi tha doi adu manungda ayam ba koi gi 60 gum gi chang hai tare snp ade handak ki su 22 23 amu tha do khre handak chahi gi state bill mayama adu su manipur gi yaude ana karam ba film da lai gi su koi khang gi dre ba adu kan hogi ba yo koi gi state manipur people bill se sigi matang si kari lai gi su koi mari ma ko khang gi dre adu su na koi hayeng chatori ba mission si da masi wang jai su na hangaga hangbira kan in khalai hangna ba so appeal to jani magi position se ade category ohum lay bill se state bill se amana snp ba de amana yadaba amana akoi gi magi wang po hom mayam to gi thadarak ba ohum ji manu da category ohum ji na ta ba to pa leite ba ado hojik phauda masi akoi gi manamani na gidre adu aina khangjabadadi akoi gi sahi kun manga surba bill mayam lay patna dum lay patna lay adu manung da koi maharashtra gi animal ga mai leina ba bill ma su yaw rim ni ko mayam mere du di list mayam le aduna ade magi matam se kyam kuni sanga de kai si masi haibya de mani president ki office le ni aduna masi koi parliament bu question to matam da state bill magi snp ba amasung p da gi matam se masi matang khana ba matam da su sahi kul logera kun manga logera madu koi gi parliament madu pakum do koi kuta leite hai ba kiran rijiju na oi matam da su parliament question la pandam da adaina thamjani gi di akoi gi north east ki miam gi aduga north east ki my indigenous people aduga lady ba ko gi region gi loina state government sing not only miam da te ba state government masamuk sigi magi kari hani marai bak chisu delhi da dum lay ai de hojik ayamba akoi zik lay ba problem hai tare cab gi oro nrc gi oro adigi ko gi framework agreement gi oro punamak si akoi hoi sida gudi akoi ni na akoi gi maintain myang gi minute pi dana lenga sida akoi sakar de kana tori pai ri kholi ni state government tai na bai wani moi kuta leite see not it is not the creation of the state governments of the region masi center gi akoi gi magi policy program di metu ne tau bane ba ata center hai du su mai party gi sa mai le ne pa khona party se kai matam da koi na divorce to koi na wang am wari sa matam da hai political party sing mal ta congress aure ba congress ki stand am kare wa moi di koi gi provision hapa hap ta ba du da moi close hapa hap ta ba hom lite moi sebi mak to le pin dum haire adum le khine khal adi adu da sali ba misina aina yaning ne traga yaning de mi tara chalu su kun chalu su ani ni yaning hom ni yaning har ga dum yaro ya ba madu party da out or kane ba party ki size ni party ki look ki am kana ba se adi gi amana koi gi left ki sa trisin su moi adum stand lo gine sima aduna sigi da yam clear ka logine aduga main package su miam gi jik no purga sakani hari se so dana manipur miam gi akoi gi magi khola ma adu purga chali bani na aduga manipur dadi akoi gi maruina political party na akoi gi masi little sate aduna akoi civil society organization je little sapani na madu miam gi thaja bado so dana madu purga lakani khali ke tongai da madu gi masi compromise ho ya ba issue mo di oi gi de man di akoi gi isen yam clear oi university makta da akoi cb gi chap chana akoi gi into to dum logi aduna leiba warep city adum lengna leiba aduna
मदाइदुदा अखोगी करि हाइनि कंप्रोमाइज की लाइन क पुथरोकपा नत्रगना डिप्लोमेटिकली तरोकपा मतमदसु मदाइदुदा अखोगी स्टेट अदुम याम करेक्टली अदुम थमनिंग खले अदु होय सेंटर की दी माना तौगे खलगदि अदुम तरोकदोइनेबा तौगे खलगदि अदुम तरोकदोइनी मानदि अखोगी अते अते मयाम उखरे ममांगदसु तौगे खलगदि अदुम तरोकनिबा तौगदब अखोई वन वॉइस ता अइना पंजनिगिदि चप्पदोरि पोलिटिकल पार्टी अदुगा मैनपैक सिदिगी चक्कदोरि पुनमक्से अखोई मणिपुर गिसु चप्पिगिदोरि पुनमक्सिना चीफ मिनिस्टर यावना अखोई वॉइस अमा खतंगदि पीबा ngamnabagi reaction haida madugi preparation amadi ai to honjaningi madu torboidi madu to matam da center na o moisi unite oina irrespective of my political affiliation irrespective of my ideological affiliation moisi sumai leina masi ya ta male na haido kitang akogi moidasu lesson ma kodi tambase masi ai tawsuna kali adu ai pass house aro tam ta haijagi ke mamang da di koi unaba matam da ai samak 2002 arangani 2003 ai kawra koi national highway unaba matam da मतलब ऑल पार्टी उन मतलब अया मतलब कोई प्राइम मिनिस्टर उन्हें कोई होम मिनिस्टर जिन्हें मुनिंग संगती दी एल के एडवानी ओए अदुदी हम कौन उन्हें हाना प्राइम मिनिस्टर हान उन्हें अदल बिहारी वाजपेयी मासे कोई की अपॉइंटमेंट लोग मतलब हरा हरा पी ममांग की सिंह लोन प्राइम मिनिस्टर सिंह लोन पीब अदगी लोन की तो मतलब दसु मन कोई की मनमोहन की मतलब दो ओरो अदगी कोई की हाना ओरंबा नरसिम्हा राव अदु दसु प्राइम मिनिस्टर सी अयाम मतलब प्राइम मिनिस्टर जी अपॉइंटमेंट हाना लोगों हकतने अदु हौजिते अयाम होम मिनिस्टर नसु अयाम डील तवरे अन मणिपुर इशू सिजु अयाम होम मिनिस्टर उन पॉइंट तवे अदु मसिजु प्राइम मिनिस्टर के लेवल भोग तोबिरगदी ओ कोई इंडिया की नेशनलिज्म से नॉट ओनली बाउंड्री खतने ते को पीपल जु यावी को हाइसे बाउंड्री दे लेब पीपल दो मखोगी जु यावी को से दु स्पेस समझी लई कोई दो मदु खननबा प्राइम मिनिस्टर की था फोटो उनबा ngमगदी सिंबिरगदी याम हे नुआइने ने खल हम थबिरे पेनल सुबा यमु हेमदला यमु की ऑब्जर्वेशन द कइले मरुन हाइंग मैनपैक की टीम मा अदुगा कोई पॉलिटिकल पार्टी की टीम मा चक्कदोरि सिदा ऑल पॉलिटिकल पार्टी यावरे कोई की फ्रंट की यावरे अदगी एमपीपी की यावरे अद सीपीआई यावरे अदुगा कोई कांग्रेस की यावरे बीजेपी की यावरे चीफ समसा अदुगा एमपी बन दसदोनि कमानी येंगी कोई इशू से कोई मैनपैक की मतंग जी खनदरा लाबने हाइंग की चक्कदोरि बसिदा कोइना हजि हाइबि जान हाइबि नि चामानबा अदुगा एजुएल कोई की प्राइम मिनिस्टर दु उनर लाउ गान हाइ उननबा याबै गाइसे अदु प्राइम मिनिस्टर उनबा सिदि खरा वारने अदुबु लाइबा ट्रेन हाइ तारे मणिपुर की कोई कोई लेंगाक लोइ लखलेबा खोंथांग अदु हाइंग चक्कदोरिबसे यमुग ऑब्जर्वेशन कइ लेगेन थम्बि हन सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हाइबसे होगी सोइदना सनरगनी हेना आइदि लवि सोइदना पार्लियामेंट पास तौनबा थौरांग तौना लेरबा बिल अमने बिल सी मयामना दुम हाइ हंदकी पांगथोइबा निंगथम मिफम पार्लियामेंट की निंगथम मिफम सिगी मरुइबा एजेंडा कोर एजेंडा से कइनो हकंदा केप से पास तौबनेना हाइ मसी आइना हाइब नति नेशनल मीडिया स्वाइ देन अदगी पॉलिटिकल पार्टी मयाम सलोय हाइ अदा मसीगी मतंग सिदा अखोय यानिंगबा अमसुंग यानिंगदबगी खोलाव सि अदुम लई यानिंगदबसिंग सि मरुइना नॉर्थ ईस्ट की मयाम सि याम कन यानिंगदे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स यानिंगदे मसी मयाम नखै सेंगे अदो नॉर्थ ईस्ट की मयाम सि यानिंगदे हाइबसि लोइ खंगबनि खंगकांदा अखोयगी फेस सेविंग नि हाइगद्रा नत्रगना करिनो माना हाइदोइसे हायेंसि मीटिंग कौरइसिनि नॉर्थ ईस्ट की स्टेट सिंगसि अनंबा वा तानाबा हौरे लोइ हौरे अयाबा असम की हौरे मिजोराम अरुणाचल प्रदेश मेघालय बौ चटखरे मेघालय की हाइगद्रा याम नखै सेंगना मोय पॉलिटिकल पार्टी की सुलेरे एनपीपीसी मणिपुर यावना नॉर्थ ईस्ट की स्टेट खरदा याम एक्टिव ओय पोट बने मोयदी लेंगाक पाइने मोयदी याम फोंगना हाय मोयदी अखोय केप की मायोक्ता अखोय लेगनी ना हायरमी अदो कनोना अखोयगी एनपीपी से करिनो हागांदा एनडीए की एलआई अमने मोय गवर्नमेंट पामिनबा यावरिने अदुना एनडीए की मनुंगदसु अदु मसि नाकपाक अमा तायना अखोय लौबा दम याय अदो करम्बा कइनोसिदा थियोरीदा मोयना नंदना पास तोनो होरकतोनो हाइबदुदी अदम मयामना दम खगर निफुने फुंगांना दिसिनि अदगी सिगी मतंगसिदा आइना लानबम खलै अखोयगी लेपाक इंडिया की से इंडिया सिदा मिटोपना लाहलबा स्टेट हाइगद्रा मफम सिंगसे नॉर्थ ईस्ट की स्टेट सिंगसिने अखोयसी याम किनिंगाइ निको होजिक लै फिल्म से अदुना अखोयगी मिजोराम गा नागालैंड गदी मिटोपना लाहले हारगसु मोयगिदी इनर लाइन परमिट सिस्टम से मोय चनरगा लै बनिना खरा मखै एकदम सेव तौब ngमेना अखोय लौबि याय मोयदी संबल मसामदि खारेबा पयानबो पुल्लसु दुंगाइरे तरानबो पुल्लसु दुंगाइरे मिटोप संगपगिदा ओ खुदाबगिदा कैनोमदि लैय अदुगा मेघालय गुम्बसिना मोयसिना गवर्नमेंट याम स्ट्रांग ओय अदगी देन मोय ट्राइबल स्टेट ओयबनिना मतौबनिना मोयसु अतोपन लम लैबन त खुदाबसिमा याम गलिगदि हम थेंपनिना मोयसु खरा साफैना खली
ख्वाइदगी लुरीदी मणिपुर सिने ब्लाइस मणिपुर से कमाई तौगे कंदा अखोई कुइरे अखोइना लांचा का खुगसी क्लासमेट ने अखोई सी मणिपुर दा इनलाइन परमिट सिस्टम सी सना हलोई सी अखोई खुंजंग सी लाइने बा अखोई होमिनरे लाव लाइने बा अदो एमसो की मखादा अखोई सी तौर लाइने अदो ngasi अखोई सही फरियाम सलेको मिरोल अमा हौजलाबने हौजले पोसिदा इनलाइन परमिट सिस्टम सी अखोई हिंगरन बंगमदे सना हन बंगमदे अखोई सिदा इनलाइन परमिट सु सना हन बंगमदे अदगदे अबु कैदोरे अखोई येलो मिसिंग सी प्रोटेक्ट तो इना मयाम की खुंजंग सी मखन मखाई खुंजंग सी कया मैम चंगले सरपदगी मणिपुर गवर्नमेंट अमु कैदोरे हौजा कया रन अखोई सेमी से हाले मणिपुर पीपल्स बिल लेनो सेम गनी और नतगना प्रोटेक्शन बिल लेनो सेम गनी सेम कांसिदा सोमना कंदा कैदोरे अखोई स्टेट असेंबली न थारनी गवर्नर की कनो पी एसएनपीओ ना गवर्नर ना अमु मसी कॉन्स्टिट्यूशन की मरी लेनो पोरा मनीना आदा अखोई प्रेसिडेंट थारनी हारगो होम मिनिस्टर की टेबल दा फादर लेजी कयाम यामी डस्टबिन दा थादर रबाय दा खल्ले कोई असीब बिल के सब मानरे अदुगा हाउसिंग ना अमु कमाई तौरे मयाम ना हारिसी आईएलपी सना हलु एना खुटिंग थोइने पीउ हाइनेबा अदो सोमना कंदा के पिछला कोई वाने के बदुरी कइनो मयाम ने खंबिरे 2014 की अखोई डिसेंबर टाइम कुंठा मा थो माले कुंठा मा तो सिदा सिउ के ममांग दा संग को मयाम सिंग दो लो न याबा और दा लो न यादा बदु इंडिया के सिटीजन ओइनी आइबो वाने तौरिस लुरी से सिने बलाइस अदो इन अखोई दा पेर कोई वाने बा और सीबी पामदे ना होजे अखोई मयाम ना हारिसी करिनो हाकादा आईएलपी पीओ ना डिमांड तोरमद सीपी के हारिने अदो हयेंग वारी सावदोनी याम फै वारी साबदि कइम काइदि अखोई की लेरिबा फीलिंग अखोई की लेरिबा वखलोन अदुगा अखोई दा लेरिबा मिपाइबा मयाम जिंजे मोइजु खंबा सुम्मेने खले अदो हयेंदी निथि जना वारी साबा फंगने खले आइगी मोटा साइ वारी साबा मतांगदा आइना पनिंग ले अखोई की कैनोसदा मेनपेक ना ऑर्गेनाइजेशन अमा हाइजार सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अमा लेसि सि बतांग थबक तोनो सेमबसी अमसु मोइ तरे निपान मापलो वाना मोइ साकादोसे मापन की टीम जे अखोई लोइना ममिंग था लोइ खंगनरे मयाम लोइ हाइनरे हाइ कांदा अखोई की मोइ मापन वांगांगनो ngabiगनो कनानो अमतंग ऑथराइज तोबियो अदुगा माना ngangbio लोइ मदुगिदो हाना प्रिपरेशन तोबियो तोबिरा कांदा कइनो अखोई की खोलाओसे अमन हाइ तोंदा सब साबा ngasai point दो अमदो थोम न होनसे कोइ सब थोम से अखोई करी के दमकता अखोई से संबल खावा दरकार ओइनो कोई वाल अमा दरकार ओइ नोइना केप सु पुसलके ना हाय अदे अखोई की पीपल्स बिल सु सनो हाइबा यादे तो अखोई कमाई तो हिंदुइनो अखोई की कनो की लाइबक से करिनो हाइबा म अखोई कदो याबा मोइना ससिंग गदबदि अखोई सि कराइनो म्यांमार थंगनरी निको संबल खाति असोम नाखन लाखो मयाम मोरे खुदा सनबा और नथगना करोदा सुसामपुरदा और नथगना मोहम्मद मखुदा लोन संग खुदा कना थिंगमिगे बजी कनाम फांगमदे सी फिल्म ने लाइसिंगे अदो सी फिल्म से फजना नियम चुमना परम चुमना ngasai मेन पेक की मयाम दुना सगत पिरगा मी अम नत्रगा अनि खतना वा ngang कांदा नियम चुमना वा ngang कांदा अखोई की पुआरी की ओइबा अखोई की अवाबा होजिक ओइबा मयाम जिंजे फजना थंबियो मदुदा मिनिट 30 कुन पतम नाम सांग लौवा कसी लौवा दो मानदेबा कसी तानिंग बोनते मोइना अखोई मणिपुरी वाजे कनुगुम्बा एमपी मसिंग खरि यामबा तोपा महाराष्ट्र बोगदि याम तानिंग नेबको खोइ स्वाइदा लेबसिदि आई क्या तानिंग मोने थाजिदे ममिंग खकी ओइने तो गोदारि खलेबो अदुना सीबले अदगिदि हयेंगी मिफम सिदा ओपोजिशन की दी मागी वॉइस म तोंगाना लाकनी अदु माय पार्टी की फिरेप की अम लेजरसनो क्वाइ मरु एदी बीजेपी की करी स्टैंड लेगेसन केप की मताना करी स्टैंड लेगे हाय मयाम की इहोसे की मताना मोय अदुम हाइदि हाइ को मोयजो मसा की केप सी सुना खंदा नॉर्थ ईस्ट संग पदा मणिपुर सोय हाय कई लगदा क्लोज म हाफ कने दिन लाए हानदि हाइ लाए हयेंग सी मयाम मांग दु हाइबिरो कोई बीजेपी स्टेट यूनिट मणिपुर सिना केप यादे हाना मसी सनब यारोय मसी व पुसलाबा अमा तोरगदि अखोइदि मियाम ग पुल्लग थबक तोमिनने अमता हाइबिरमो अदुगिदु अदगी एमपी बाबानंदन ngамगद्रा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ngамगद्रा आइदि मदु हायनिना हाबेन थमजगे याम फजो होम थंबी सोने ताबिरमगदि सोनी हाइजरी होम जिलोबिगने खले मखा लसिने तंगो कोइ जि मेन पेक की सु हें उनदुरे अदुगा सीबीसी दुम कंपलसरी चटनरेनी हाबिग से यमुंग हेमंतर थंबीदो मान हाइ होम जिल लेरे चेडक सिदा मु हा लोकसभा कोई एमपी रंजन कोई सदैदा अतोप क्लोज हापगा मधु पुखना बतक्षनी हाइबसु लेरे सोनाकंदा कोई बीजेपी की स्पोक्स पर्सन जो कोई सीबी ने कम काहलोय सीबी चनबी हाइबले स्वाई अनिसी कंट्राडिक ओइबरा एमपी ना आदा लोकसभा पुखलैबुदुगा सोनाकंदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश ना ngangiduga अनिसी पुसलकंदा तमो कमाई तमो ऑब्जर्व होय तसिनमक
Yamungna Yamung koi Arkeranjan mayamna khangnari bi honorable member of the parliament Manipuri present tawga energy sapiri basina nahan thambiri bo wafam si akoi gi di yam tasengnamak masi akoi de penjaba haitare akoi gi MP amana tawbadabu yam nuai jadabadi hariba Yamungna thambiri bo wafam se misquote tawgi Times of India da aduga kamai haige haba matamda BJP gi MP na CAB opposed tawre haidana say closed ama hapkadongni provision ama hapgadi aikoi asomda aikoi myam wari base kohan gani na haibasi bauda report over matamdadi yengbiwa ba aikoi gi opposed tawre CAB da BJP makna haidana thoieba so yamna aikoi yamna pathetic oiba situation ama kani maramdi ngasai oja chinglen haibi kibeto aikoi trust DPC se ngasai gi aikoi na moinasu aikoi thajadaba aikoi nasu moida thajadaba within one country leba amagi manungdadi leminaraga amagi low da chatna badongna tawba haitare adagi yam sengna mainland India gi su majoritarian instinct kama aikoi chi chawi aikoi ngami habi pot am leiba north east ki su hojik laiba hanadi meghalaya kanano khangamde Nagaland na Manipur bu khangamde yengthina na loina khangami hojiti yam sengna hayeng si Nagaland ga Manipur punna thammi sini aduna hojik laiba poti now we are united. Now we have bodies like NAFIF or NESO or whatever NPP, whatever. Akoi thole aduna Northeast one voice. Maram di kari gino masi laura isi haiba matamda. Akoi na thamjadingi di sida chumi soi sokte haiba sidi soktana ni consultative process kaurise. There lies the fact. Aduna madugi fact si kaino haiba matamda akoi se Bangladesh ta laiba 1.7 crore Hindu. Sigi 1.7 crore की population जिन्हें करीगुम बदा ngasi 2014 ओरंबा ये hayengdi December 31st 2014 hari se maram mamata leitana logic amata reason amata yaudana thamkiba cut off year neba aduna 2014 jina khalaga 2055 ta mu extend togiba yaiba tactical oiba mu neba because strategically kaino haidi ngasi samujol bhattacharya jina palli wafam se it's very important 1949 da Nehru ga Sardar Patel gana Nehru gana Gopinath Bordoloida Assam gi matam dagi 2 times prime minister oigiba Assam da prime minister se myam ngakpiram gani independent phangdringai da di Gopinath Bordoloi se anirak prime minister oigiba Assam gi aduga independent phangaba matung dana ma chief minister ne first chief minister of independent India but British India gi matam da di ma prime minister oigiba aduna Gopinath Bordoloi na hairiba refugee thamnabagi damakta lampiu haiduna Gopinath Bordoloina ningtamaba matungda 1949 da haiba matamda Gopinath Bordoloina madu yagi deba Nehru Patel gi potse aduga kai hairiba refugee se kai manang noina laipam pidraba adu oiba taragadi noida pidi economic aid se sel tum aikoina pidi base masi kakkani ebo threaten togiba Nehru ga Sardar Patel gana that means 1949 gi haureba. It's not only BJP, it's not only kind of Congress, but India masamaki constitution na citizen haibagi definition se hauji phawda tararak amend tawdo sibawda pn banai driba aduna ngasai nahana khoi khana so hariba India ana apunba British India lairambadagi leibak changa ga humpu henbana punchilaga union oina sengiba Union Government of India haisini matamda dominant harame hariba India apunba sigi lairiba amaga sakhangna da pose sigi sida kamai togi ha matamda Bengal partition togiba Punjab ani thona khaidokiba amana Pakistan da chakhiba Lahore na capital oirambado amana Chandigarh da nahono oiba amuk Punjab tu so mu Haryana natraga se Chandigarh Punjab na machet thugai bi kiba Bengal so machet tu masigi yam chawba partition gi achawba miyam sida ningam daba halakningba chakningba gi pose madugi feedback ne citizenship amendment bill haise aduna hojik la ipoti madura victim oribadi awang no poklam damsida Bangladesh ta lehoriba 1.7 crore sigi ngasai Sardar Patel Nehru gi matam dagi wakhalon tawdana refugee mayam am lani se moi haidiba madugi changjapam piu pi dragadi moi myam gi leipam pi dragadi awang no poklam damda pi di sel tungi mateng se economic aid se masi kakkani haidana harami ba madudo Gopinath Bordoloina
ꯕꯤꯝꯕꯨꯔ ꯗꯤꯑꯣꯔꯤꯅ ꯃꯗ ꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯐꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯏꯠꯁ ꯚꯦꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯁꯨꯅ ꯄꯜꯂꯛꯑꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯐꯤꯂꯤꯌꯦꯁꯟ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯐꯤꯂꯤꯌꯦꯁꯟꯗꯨꯗꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯕꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯃꯠꯇꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯃꯈꯛꯇꯅꯤ ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯀꯂꯦꯛꯇꯤꯚꯂꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯄꯣꯖ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯒꯦ ꯀꯂꯦꯛꯇꯤꯚꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯚꯥꯏꯚꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯂꯦꯞꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯁꯥꯟꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯁꯣ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯏꯟ ꯗ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯟ ꯗ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯁꯣ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯃꯁꯤꯅ ꯗꯤꯇꯔꯃꯤꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯗꯤꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯍꯦꯃꯟꯇꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯉꯥꯡꯒꯨꯝꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯏꯠꯁ ꯑꯦ ꯐꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯁꯤꯁꯨ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈoi ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ single voice amad akhoi haiba taeba aina ama ngangba amana ama ngangba okay we may belong to different communities we may different to different political groups but akhoi na ada chatpa matam dadi we the people of Manipur haibasi madi akhoi sukau kauba yadre aduna ima leibak sigi damakta leihoriba yelhomi natraga indigenous people natraga native people sigi damakta BJP oibigera Congress oibigera ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯄꯤꯛꯏꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯣꯏꯍꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯤꯖꯥꯔቭ ꯇꯧꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯃꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯅ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯨꯡꯂꯝꯆꯠ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯦ ꯍꯌꯦꯡꯅꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯖꯩ ꯃꯦꯟꯄꯦꯛꯅ Okay, thank you very much. I maraksidha atenba break amta labjage break ki matungda akhoi towan panels ani gi oiba mod haying thambire bas maina rei thambining ba asege ai atenba break amta labjage break ki matungda amu hanjirake Good afternoon, ma'am. Hi. Wedding sets kharayenge. Sure, ma'am. Sigi set si anong yorokuni, ma'am. Imbi. Che, sisam phazadro. Sisam phazadro che. Yummy is we. Mobile furniture na wedding season asigi oina discount up to 30% ki khudong chao pijari. Phare dudi si torsia. Oye che, semi tosi. Say se booking tak sinjar. अनौब अमदी नुंगाय पाउ गवर्नमेंट की थबा म सोइना फंगबा यारगनी ICS कोचिंग सेंटर ना 100% जॉब फंगनबगिदमक्ता गारंटी पीदुन लागली इंडिया की ओइना सरकार की थबा ख्वाइदगी मसिंग एना फंगलेबा ICS कोचिंग सेंटर इम्फाल दा सोहानगन ICS की थोदोबा फीचर सिंगदी कोर्स अमखक की प्रिपरेशन तोबिरागा तोंगान बा डिपार्टमेंट सिंगी हाइबदी बैंकिंग रेलवे पोस्ट ऑफिस होम टीचिंग डिफेंस कोर्ट हाइबसिंग असिदा थबक लाइन फंगलगन ICS की टीचिंग मेथड ना मिनिट मरी नत्रगा मंगा संगदब क्वेश्चन सिंगबु सेकेंड अहुम नत्रगा मरी द सॉल्व तोबंग मले इम्फाल द लेरिबा ICS कोचिंग सेंटर दा बोर्डिंग की खुदोंग चावजु थमजरी फॉर डिटेल्स प्लीज कांटेक्ट ICS कोचिंग सेंटर इम्फाल कसामथोंग होदाम लाइरक break ki matungda me amu taram useri ai oja sinen la sigi oja maruina haji haying sini ai yamna remarkable oiba yamna red letter dm oini haisi ngasai su oja tak pigre adu by chance akoina kai ba CBC akoi jamu hemadu jai bigre soidina pass tor kani haibigi hum su lei by chance kari umba pass tor madam dadi adu da akoina lowba ya ba stand se oja gi observation da kai lei na thambi oja sinen madumane khoi ji Jammu Kashmir da su tawidana Jammu Kashmir da su soi dana tawni khan badum tawi stakeholder mayam tana ni na dum haigi adu tana ba nang dana dum aidi koi surgical strike ki modum chathar adu hajus pura paramilitary force mayam su lei lei ji adu surgical strike ta chatha bagi mong si north east ki di am noi bamna miyam gi protest se masi gi kana ba se sai de lei na khale haidi sukau aidi korkhani kai ji thas de haidi surgical strike atani to hiba mayam se haidi CN की मतंग दायरो GST की मतंग दायरो दिगे लई बा कोई उरे दना को अदुबु सिगी कोई की नागा की सिगी पिस्टोक की मतंग द खंगदे अदे CB की मतंग द खंगदे NRC की मतंग द खंगदे लाख मतम ददी
नॉर्थ ईस्ट से मसीगी मागी पीपल जिंग कई मतलब मागी कॉमन एजेंडा तो दिए कोई सी यामना फोर्सफुल याम पावरफुल है वन से अनगरदी अदना हजिक से आई दी से बिगी इशूज ना नॉर्थ ईस्ट यूनाइट तवे खले नॉर्थ ईस्ट यूनाइट तवी अदगे कोई इथनिक कम्युनिटीज मैम से मसी यूनाइट तवे खंगे ILP लेबे जगह ट्राइबल स्टेट सु ओजरिबा स्पेशल मागी प्रोटेक्शन मैम सु पीरिबा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन मैम पीरिबा अदुम स्टेट सिंग दगी दाबी जहां लाइसे कइगिनो हाइसी क्वेश्चन अमने दाबी से कइगी लाइनो मोइदु सिने सोली हाने खले इसे करि देगिनो हाइसे हाइदि नागालैंड मक्तदा मोइ खले नागालैंड से नोमदी कोई मिनी बांग्लादेश ओलकद्राइ से मोइ अकीब ले ILP लेरिबा जगह निको कइ दे खलिनो हाइ मतमदा कोई याम तो है हुजिति याम पन्न गिद्रे संदिदास को सायाम पल्ले मथंदने मी मखतने अदो करिगिनो ngasi wa popular is ma lam lawgibra lama settle torambra ma vote lepaga koigi maji miyang mi hudu hibra karim oramde ado saisda madugi significance yam lay lakaduriba mapandagi lakaduri si koigi magi survival gi question da lakpa singsi hingnana bagi upai gi samai ai sendong lejanan bagi senthok lejanan bagi ai imung manung punana bagi lakpa migration to ale aduga ngasagi koi hingnana bagi upai oina la suma kambu sidi madi sidi to am to ale sin illegal migrant kai ji sine ano zik sigi awang numpok ta zik asam dagi yam kan horai ba post dai da ngasagi anak pa state sing maroina mizoram gumba meghalaya gumba adagi koi gi sigi nagaland adagi arunachal pradesh da wa ba urak pase haidi makoi di alarming of situation la ise kari gi nois mizoram gi di mo hai koi masi thingmang am dong mande aduna mizogi nasing angang koi gi masing am tana mi ro ka na bil to khale ibne akoi angang po banadru pai litre ne sigi de ada manipur ri hoje angang gi di nupi man angang amma makhai den pokre hai ni fertility rate sum mandarak han ahum po mari po manga po madu sum mandarak nupi man angang amma makhai po adu angang ahum po ke nupi ani chang e adu yai mai jam ta le rak tram ne khoi je yai ma bi pangan marak ta bokta hek popaga akoi moisu thang thara ni na ko moisu yai bi je leitri hana moi campaign to haura bane adu mai puda sigi film ne koi leris aduna khoi gi manungi su mapan gi su adu problem ne khoi de leris aduna hojik indigenous ki magi space krai mai de leri ge have question du dani hojik organization ga north ki organization ga sem na ko tana hojik tawra ise sisu magi situation sin demand to ba amane adu hojik la ibesity CAB sidi migrant ki wane issue si migrant ki issue ne somdana koi indigenous people ma'am kan bi wane ba koi de wari sina aduna ngasagi manipur people bill du khwaigi akoi gi maduna koi protection sida khwaigi gi na faraba hai tare hoji fobi goina constitution protection ji machine oini khalaga miyam ji yam consensus oiba mongda tawgrabane ado saisani masigi posima maru oilis aduna yengi wari sabisda yamna historic oiba wari oigene haisa masi oibisu obisano aduga masi outcome si ne koina manipur gi miyamna mai ngasagi mai kari haini kuning kangkatani yengduris kuning kangkatani yengdu size ne manipur miyam gi magi apa miyam si kokthak ta purga chatki bai si sida sakadu ba representative sing siju masi ju achoma pot ba mane ba purga chatis adu madugi miyam gi representative ne haibi gi chap chaba magi kanudini ba ada uturis size ne aduna ngasagi ainu jinga sa hijaba manipur people bill gi magi marai pa se karai de lai ragis tu su koi wari si saba matam da ihon janingi adu lonena ngasa koi khudimana yana ba panelist khudimana yana ba mon amadi kai ma da hayeng chapi gi dori se one voice ta pi bangam ga di kwai best hoine akoi matam du da 2002 gi dor mani chatpa matam sida akoi mi 10 mani manga chale prime minister onai home minister onai adu haine ba only chief minister ka tanga hanjan haidi akoi han khane si haibiro ko swai box di haibiu swai box di haibira kanu akoi hana lo yana re common minimum hai tare sidagi hena si line si din haibira kanu haina ko yana re aduga chief minister ka tang hanji mari phangi ba matam jam tele aduna akoina representation du mana to bo orgadi samane maduda organization ki kari khena bai wakum du thadona ji haiduna manga ngale ba ado akoi mana ngai do akoi loimuk support tore dum hai
yarabro na hai koi prime minister na yare adum hai highway protection thamai matang oram ning kale smart to dana heng chapi dori ba tim sida nganga dori ba kharase koi civil society organization gi maiki de kisu yam da ama na dum yare kale mardi masidi masing de chatpa na te resolution wayap tu da chatkadam ne mi tara warga su wayap tu ama khatang warga de ama na su dum yae natraga de koi tram ka chali ba kholi je ama pulap la ani cabinet oi pulap chala ne aduna purga lai ne badu mai backing de le hori me am purga lai ne aduna MANPAC na su magi site ki su hai tare sigi wa solution ai hodu pinin khali du yaring koi one voice la leba akoi ama to ena tapi ba aduga akoi gi ideological differences me ama laini lebam thokpani di mai party gi oina tongan be decision dum lainari ba pone ba adu masi sacrifice to wise masi all India party gum di arrive poti nate decision party gum di abo ani all India party gum di all India gi lo decision mak to chalaga di edum ken mata bane edum ken mata ikang kang pone ba khoi su ikang kang na dum hari ni ideological differences thadok piu Manipur people in the first time bi hari se tangai farak da ba la aga di koi gi mana tungi ba gari di kumda bi hari ne hadi sakado lambi da man Dimapur chapadu nongmadi Dimapur chali ba lambi do adugumba akoi destination de Dimapur do oi ba bus to di masana tana maudi no Europe tam ne aduna madu yongning draga di kumthau tam ne aduna masai da koi gi magi level of sacrifice du commitment si amaroi aduna aina Manipur gi integrity kan bata khwai gi maru ri ba awanu pu gi integrity kan bata khwai maru si akoi leadership si integrity sa gi integrity se ngang gi ba commitment akoi integrity kan ba se si maru oi ana sai sida akoi madu gi chap chap saktam du hayeng gi sida ai soi na tani khali tar pasu oisunu madu outcome do fa outcome do akoi ngamine se ne do thamjai nya pa hom thambi yam kham dela yam maroi na khoi mamang da khenna ba kya le ga su ngasi khoi se khanna ba su yaw sin khoi north east le ba people sing sigi apun ba gi saktam mama khoi wo lai se samna ha da khoi Manipur su ngai tuan ba community oisnu kuman tuan ba regional oisnu khoi 7 gi matang oi kan da di khoi adu ma jat bi jat khida ba da khoi madu gi potu khudim ngai min du ni ha ba gi changhan ba khongjang le like that adumai tawna khoi north east ku na su hajit le ba mayam sigi konje khoi gi stakeholder mayam sigi tana dana khoi central government tawra iba sida khoi north east ki oina apun ba kani gumma man tawri da ka oibra na khali sai da kai male kanu gi da Manipur na India gi sarga mu oi khro matung hai tai masida north east ki state sing si punna thawk to min na ba se ai handa kisna aha bane loi civil society organization sing si manjong na masi thengna ba si thorang to khra bane akhoi mayar dum khabi dungai north east forum for indigenous people in ma sema ga madus MANPAC yaw bra ni khali yaw ga mayam organization mayam tipura gi mayam yaw loi yaw ga sema ga hoji gi hing le ri ni mayam sina lawri si akhoi gi go wari um su lower ga le ri pot amane khanar ga le ri pot amane ha ba di yaw se punna sanction mina baina yanar ga le ni issue di karino hai ka da cap se north east pusal pa yar we have one Assam oigera Nagaland oigera Mizoram oigera anywhere koi yaroi hai one cap sana bi yaroi si koi pun ma ki demand oi ba pot na mane ado demand sigi mayokta India ga mena thabak ma tawni haraga di akoi kainom khanara kani soidana soi khanam niom ni masigi si akoi hana nu sinam da ba khenaba leram mayam leram badu ngasai wa singlen thambi dungai ko akoi ji pulle hojekti MP ko mangana saba koi gi kano se form ma hai tare ko adu bokna prime minister da bokta se thaba le ra pot amane ba BJP hai ba lete congress hai lete adu di notice ki miam se na ko di mayang gi leba hai ga dra asungi kano gi mainland India kanguna notice har ka se notice hai je ko am song mum yor me ko hojekti notice har ga khoi nuai om phau re maram khoi apun bagi kano se lak pas da khoi nuai je om phau aduna sigi por se khoi India gi lengak pasing sida khoi na khangan bagi tangai phadom le khoi su pun ba hai ko khoi su kaino ma tawba hai ko se moi da khangan bagi tangai phadom ma lak padu gi ta ma phangen khale ado ngasai gi mainland India da le ba mayam sina su ngasai gi ke fire ga moi si thodong na ka he na nu sa thi ba puk ti si moi rom da le ta bagi oina moi loguna ne khoi rong gi pot na te notice ta hori ji ure da na notice som da le ba ngak ta ni na moi na lo du su lan gani moi su lan gani hadak ta ai theng nei mapan gi kano da electronic media amda khoi rajasthan da ni ko Pakistan ki moi mi taruk si sahi kun he na rajasthan da le ra bani citizens and si aduga le ra bani ko le ra ko si rajasthan ki CID kangu si na moi si Pakistan ma sa ni hindu ni ko salo na ta le kari gi da khoi security threat le yan hai ne aduga di rajasthan ki moi police ta na mari bang si bra khoi di nu si da
ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯔꯣꯝꯗ ꯗꯝꯄꯤꯡ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯗꯝꯄꯤꯡ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯈꯥꯏꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯅ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯅꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯦꯞꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗ ꯗꯣꯅꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯔꯤꯖꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯍꯥ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯁꯦ NEC ꯃꯁꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯄꯨꯈꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯧꯖꯕ ꯂꯣ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯌꯥꯏ ꯑꯃ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯁꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯐꯥꯎ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯆꯨꯝꯃꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ MP ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ MP ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ MP ꯃꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯇꯥꯅꯤ ꯅꯣꯡꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯋꯥ ꯃꯈꯨꯜ ꯇꯥꯈꯤꯗꯦ ꯀꯩ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯃ ꯄꯨꯟꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ 23 ꯁꯨꯏ 23 ꯁꯨꯗꯤ ꯑꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯒꯤ ꯍꯔꯤꯌꯥꯅꯥꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ MPꯅ ꯍꯦꯟ ꯄꯣꯠꯅꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟꯇ ꯀꯦꯔꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯣꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗ ꯀꯦꯔꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯄꯨꯕꯒ ꯆꯠꯄꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯄꯤꯛꯑꯁꯨ ꯄꯤꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯇꯥꯒꯗꯕꯅꯤ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯈꯣꯏꯖꯦꯜ ꯇꯤꯟꯅꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯕꯁꯨ ꯇꯥꯕꯤꯌꯣꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ तोान फिरेब लवाई सी नत्रो अखोइन लौदी फिरेबसे सिनेब लाइस अदुना अकोनबदा अखोइना अइना हाइजेनिंगबसे ngасai मेघालय की लो अमा सेमख्रि अखोइ लोइ खाङे हनक लो अमा सेमे हाइ लो सेमब लो सि मोइ अखोइगी कनोदा प्रेसिडेंट मोइ कनोगी थारमगने खाली अखोइ मोइसु थारमगने अखोइ मनिपुर समान थारमगने अदो मिगिसु कुलक्ता सेंब लैको अदो मोइदी नफु हाफुरि खंदे मन हंदे मोइदी प्रेसिडेंट असोगी करि पिरक याबा एशन पिरक याबा सु लै कदो अखोइदी सही फाजलकदोरे फाजले अदो हायेंगी टीम जी याम चावे all political party hai tare political party opposition da leba mayam su yaw BJP ke su yaw re honorable Chief Minister N Biren gi ma na yam pamjana ma na yam thajajana putoki ba bill ni hayeng bill gi mapu oina adar leram ga no pa do madu da khogi bill du sirabra sangabra khoi kamai to hai bano hai poram ta hang phai madu bill du sana ba yaro ha ga di ano sem tai da khojo khojo hayeng si pham tang kun de tang tai pa ni pham do si de sida ba bill ma sabo bu ya do di khoi handu kamai to handu pa ya ni handu pa bill handu pa nu akhang hai mayam le khoi so bill do handu pa ya khoi do handu ga khojano ko sem ba ya ado hanak ti sem do ba bill do protection bill je order x x di nuga muga punna phamina raga amtang madu yana ba ma adagi tharaga khoina pamina kai no hai podo moide sengon bagi tangai phadab lai lai na khale bajeki natraga di khoi si करेम कथा इनबगी मोंगदा अखोइ नेक सेम बिल्डिंग जि मोइ नेति यादि हाइबा अदि अखोइगी लो मेकर सिंग जि लाइन आसु हाइतबि मोंग जु मालले इकायम योरेबो मालेम gi मियाम मांग इकायम योरेबो कमाइ तो यागदा गे हाइ पोतो खोइ जो खंgai तानाबगी तंगाइ फदबो सु लैब्रा ने खल्लेबो अदुना हायेंगी मिफम सिदा हंगबिरो मरुइना हंगबिरोबो अखोइगी कन सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइजेशन सिना हंगदगसु अदगी पॉलिटिकल पार्टी सिंग न कैदोरगे केप अखोइगी केपतुगी ममांगदुदा अखोइना बिल मा हाना लेगिबनी पास होगिबनी मधुबु हिंगिब्रा सिरब्रा कमाइ तौरिगे अदुम ददि अखोइ जु खंगनिंगिने ऐ इसाजु खंगेबा मियाम जु खंगनिंगबनेबा अदुम तंग खंगनबा सुमब्राइ नाइ थमजकी मतलब सुलो सेलो दम मरोइना तेंतंग हाइबा ताइ अखोइ स्वाइसिदा अखोइ साइ साइ अखोइ नॉर्थ ईस्ट की पुल्ला कांदा MP कुम मंगाम गुम लैने हाइदोनि स्वाइसिदा अखोइ तोन तोन बा अखोइ की स्टेट सिंग हाइबा ताइको तारिफ सिगी MP सिंग सिगी लोबी तोबा म दरकार ओइब्रा नद्रगना करि दरकार ओइ ताउ साइदे तेंग थम्मे तसेंग लोबी तौबदु मथौ तायने खले तौबदबु हंदकी मूवमेंट सिदि देंबिउ कंसल्टेटिव प्रोसेस असिगे मनुंगदा चुमनगी MP दे नतना स्टेट खुदिमकी ऑपोजिशन फावबदे यावरकांदा कलेक्टिवली मयाम से लाकांदा खनरी बने मसिगी खनबगी प्रोसेस सिगी फॉल आउट मदुगी थोलकदोर कंसीक्वेंस से मदुगी इवेंचुअलिटी से कोइ फजना खंदब चंगी मरमदि केगिनो हाबदे CSO खक्त नतना political organizations political party मयाम से तसेंगनमक अखोइ कहतारे मियाम की रिप्रेजेंट तौइबनिना मियाम हाइबा अखोइ नॉर्थ ईस्ट की मियाम की ओइबा तोखाइबा पीपल्स मूवमेंट मा नोइगिदि करि लै हाइबदा अखोइगिदि ओके अखोइ कॉन्स्टिट्यूशन नि अखोइ ngami अखोइदि पार्लियामेंट मिसिंग यामी हाइबदा अखोइनो खुंगदबो हंदि अखोइगिदि मियाम लै We the people of Northeast, we the people of Manipur, sina lengdana lepminaraba with certain determination. Akoina soidana pot se, akoina soidana ngamgani, akoina soidana mai pakani habisidi, akoi chena thajai. Yam noise hayeng khongket asida mai pakpo ibiyo loina sakadrba political party singsu ngasai de khone khana jariba singasi tabira matungda
kadai phawda loksan biyai loksan biya di habdu decision lobira kanda hayeng ada chala kanda marun hanigi leiba people protection bill aduga as well as haji leiba CB matang su adu si yam pajana thambira moi hom da samjaraga lingbe ba panelist humbu times of manipur tom tv ke dige amuk kai kono bucheri khudum jare ngasi gidi times of manipur tom tv gi talking point matang solution jare meng tabir sibu amuk kana khuram jabolena kana na biya thambi